Ćao, ja sam Kristina Sestak, plutajući psiholog i jedna sam od polaznica Draganinog MailerLite kursa. Želim ovom prilikom sa vama da podijelim moje iskustvo i moje utiske kada je u pitanju ovaj kurs. Pišem i šaljem svoj newsletter pismo iz pera lutajućeg psihologa svakog petka pune 2 godine. Do unazad par nedelja koristila sam MailChimp kao glavnu platformu za kreiranje i slanje pisama i nema na koji izazov nisam naišla kada je u pitanju ta platforma. Od toga da uopšte ne mogu da pristupim svojom nalogu na vrijeme, da moje automatizacije ne rade, da kreiranje landing stranica traje danima, da kampanje ne stižu na adrese i mnogo toga. Odlučila sam da ako želim da i dalje budem sama svoj majstor, ako želim da nastavim da šaljem svoje pismo, da je vrijeme da naučim da koristim novi servis, da nađem novi način da moje pismo stigne do svojih čitalaca. Moj izbor je pao na MailerLite i na Draganin kurs. Na Drganinom kursu naučila sam sve ono što mi je bilo potrebno da moje pismo zaista tehnički potekne i sa lakoćom stigne do svojih čitalaca, ali također kako da kreiram landing stranice za jako kratko vrijeme, a da izgledaju fenomenalno. Tako da, ukoliko tražite kurs na kom ćete naučiti da zaista budete sam svoj majstor za MailerLite, da jasno, konkretno, direktno i koncizno naučite kako da koristite na najbolji način ovu platformu, Draganin kurs i sam MailerLite imaju moje tople preporuke.